Nacionalni turnir koji se u Kumanovu održava već 20 i kusur godina. Drago nam je što smo i pored pandemijskih uslova prošle godine uspjeli da ga obnovimo posle pauze od 2 godine koju smo imali zbog takve situacije. Vidi se odmah na početku da je prisustvom publike da je toliko značajan ovom gradu i drago nam je što i dalje nastavljamo našu tradiciju. Ove godine imamo 8 učesnika na turniru. Trajeće 5 nadprevaračkih dana i nadamo se da će, kako se turnir bude bližio kraju, da ćemo uspjeti da skupimo što više publike da pogledaju ove bravure naših kumanovskih futsal majstora. Standardno, kao i svake godine, uz pomoć, moram da naglasim, Opštinskog saveza sportova Kumanova, uspjeli smo da obezbedimo medalje, majice, pehare za najbolje ekipe, za najboljih igrača, golmana i strelca, tako da je tradicija u ovom smislu zapažena i bit će ispoštovana. Ova zgrada koja je iznad nas tako značajna za kumanovski sport, popularna Sokolana, naredne godine se obeležava 100 godina od postavljanja kamen temeljca za ovu zgradu i to je vrlo značajan datum za ceo grad. Pokušat ćemo da omasovimo turnir sa ekipama, sa ljudstvom, sa nagradama i da preraste u međunarodni turnir. Takvi su nam planovi, nadamo se da ćemo uspjeti da ih ostvarimo. Svi mi znamo koliko je ovo značajan objekat za sport u Kumanovu. Drago nam je što smo uspjeli da renoviramo prošle godine teren. Nadamo se da ćemo uspjeti da samu zgradu da renoviramo, tako da poruka mladima da se bave sportom, da što masovnije učestvuju u ovakvim turnirima. Žao mi je što je samo Vidovdanski uspeo da održi svoj kontinuitet. Kumanovo imalo više turnira, ali eto, nadamo se da će ih u buduće biti što više.